Nginani nihleli kuphi? Nginani ngifuna ukukhuluma la. Keep forgetting I've been through this before. Nikuphi? Aninamadata la nikhona. Sanibonani bafowethu nini senikhona. Abanye bayosijoyina ngendlela. Kanza kwethu ngine-concern enkulu nge-education system esinayo. Angazi noma niyangizwa kahle because nesimo sezulu asikho sihle yabo, but ngine-concern nje enkulu bafethu nge-education system esinayo kule country engekho productive, ngoba iqiniso sekuthenini kuleli zwe lethu fethu uyawufunda uqeda umatric kodwa ubungenayo ingqondo noma izandla zokuyiphilisa. Othi ngiphinde ngisho lento, ngine-concern enkulu nge-education system yale country because umuntu onomatric wakule country umatric useless loyo, ngoba awunazo izandla ezisebenzayo, awunayo ingqondo ekwazi ukuyicabangela. Umatric wethu umatric ongeke wakwazi ukuba self reliant. I understand. Ufunda i-theory, izandla zikho productive, umqondo awukho productive. Like kanza ukuthi yabo masifuna ukubona ushintsho kulelizwe kuningi okusamele kwenziwe. Mase kuthiwa nje sikhuluma iqiniso, masiyimisele ngokubona ushintsho kulelizwe, yonke lento ekhona ithiwa isiphethe noma ekuthiwa isingamele kumele isuke yonke, ngoba yabona iweapon enkulu yokugqilaza abantu emhlabeni ukwazi ukucontrola imicabango yabo yabo. And ilo xola kancane uthini uThando ola bafa, what do you think about Skim GP and McCarthy podcast? Bra, sengakhuluma ngalezo zinto, angisathanda ukubanika i-airtime eningi labo bantu. Sengakhuluma ngazo Thando lezo zinto, angisathanda ukubagaya i-airtime labo bafethu, ngabanika i-airtime enough. Bengisasho ngithi ngine-concern enkulu bafethu nge-education system yethu. Indlela elula yokuhluphekisa abantu ukucontrol imiqondo yabantu ukuthi benze lento wena ofuna ukuthi bayenze. Ixoxele mina and uthi sizwe umfowethu uthi hola. Njani komande? Yaphila njani? Siyaphila nathi bhuti. Yabafowethu. Yebo. Hayi mina nje mfethu kade ngayithanda i-content yakho mfethu. Nje ngimena nje ngihlezi mfethu ngiwalalela wakha abantu ngezinto eziqotho nokuvusa abantu eSouth Africa nakwi-youth ngokunjalo. So ngaleyo ndlela mfowethu ithi ungapheli amandla, ungayiyeki mfowethu lezi zinto ozenzayo. Ukuthi engingazi ngigcina ukubona ngagcina uthi usamisiwe emsebenzini, ngithi ake ngifuna ukuthola ukuthi mhlazane unale content owayenza ugqoke irigala yomsebenzi ukuthi kwagcina kumeke kanjani mfowethu. Nje ngingena ngoba ngithi ake ngingene ngifisa ukubuza ukuthi into yakho yagcina ime kanjani ngokwispan to respect umsebenzi, ngoba ngezwe ngazuthi
awukho kahle, abaphathi bagcina bekunikeze ishwana ngaleyo nto. Okay bafo. No, into zasemsebenzini noma ngingithanda ukukhuluma ngazo ne but engingakusho nje sekuyinto esiyaba kwi-past leyo. Ukuthi ngisummarize ngoba ngithanda ukukhuluma ngezinto ezikanjalo ku platform yabo but i-issue siyaba kwi-past leyo mfethu. Okay, sesiyifinalize nje job kodwa still usasebenza. Yeah, ngisaseyimemo. Ngiyabonga mfethu, bengifuna ukuthola lokho kulungile. Nokuthi bengifisa ukuthi ngise-Maritzburg la ngikhona e-KZN la e-Maritzburg, wena usemnambithi kina ngithi ngakugcina usho kanjalo uthi No, ekhaya semnambithi. no, njengamanje ngiselivini ngisekhaya njengamanje but angisebenzeli ekhaya. Ngisebenzela eGauteng. eGauteng. Yeah. Yebo mfethu, bangifisa ukuthi angazi ngenza kanjani. Mengithi ngiya-inboxa ngifuna inamba yakho ngoba bengifisa ukuthi nale KZN ezikoleni nje emavasithi ukwazi ukuthi sikwazi ukuhlelela ukuthi imotivate i-youth yanamhlanje. Njengoba ngihlezi ngibona mina ama-contact akho, hhayi mfethu, ungayeki mfethu, as a brave man ngikubeka njengendoda enesibindi enjenganomkhwanazi. Ayadingakala abafowethu abantu abaqotho abakwaziyo ukumela iqiniso. Ade uyalithatha umuntu noma uyaliyeka kodwa iqiniso uyalazi. Ngendlela engikulalela ngayo, engikulandela ngayo, ngiyafisa ukuthi ezikoleni especially ngoba izinto eziningi ziqala kwile youth ezikoleni, labantu ababhemayo benza ini ama-drugs, yonke into iqala lapha esikoleni before iqhubeke i-upgrade benze kanjalo beze bofika kuma-high school bayofika emavasithi, yonke into iqala khona ezikoleni but kufanele ukuthi bayithole informa. Kubalulekile abantu asebamadoda kanje ngoba nina senazi experience yasemajele ngokuboshwa nokubopha ukuthi what is okubalulekile kufanele bakwenze ngoba before bafikelele laphaya umuntu akayifake azi ukuthi kodwa impilo yalaphaya inzima kanjani. Ngingajabula mfethu, ngangifisa nje ukuthola inamba yakho to ungena njengoba uselivini if mekuthiwa bekuzotholakala ukuthi ungenwe mhlawumbe uthole ukuthi ey'koleni kanjalo until abantu bakwazi ukuba happy. Ngiyabonga mfethu, ngiyafisa ukuthola inamba yakho. Ngicela ukuphushela yona kuloku. Angazi noma kungenzeka yini manje ukuthi ngikuphushele yona ku-inbox. Wakwangi-inbox angangabuyela kuwena. Yebo, inboxa noma ungangena nje kumina ubhale nje ukuthi nansi team high lapho uyofika uyithole lapho. Ufuke uyifake inamba yakho, ayikho inkinga ngokwenza kanjalo. Alright, but ngizokwenzela kanjalo bro. Ngiyabonga kakhulu. Ungene nje ku-TikTok hhayi ufuke uyishiye, ngizokwazi ukuxhumana nawe behind separate. Ngiyabonga. Dankie Grootman, salute. Futhi umdala asiza uMajola lapha, uthini umfoko kaMajola? Siyaphila futhi njani? Ngiyaphila kunjani mfowethu? Hayi sikhona. Ngibonga nje ukuze ngithole ithuba ukukhuluma nange-education system today. Sure miyawuthi. Uyabona i-South Africa mfethu isiphila kwenye into. Uyabona ugovernment ngendlela asifeyila ngakhona kwi-education. Kwi-education. Ikhathi zamatoho Majola. Siphazamiswe call, sorry. Alright. Yeah, i-education system futhi iyasifeyila kakhulu i-education system. Even kunzima ukubona ukuthi thina ingane zabantu abangaswele sifundiswe i-education system enye, ama-political asebenzisa enye bona. Ezabanye zifunda phesheya, thina sifunda la. Ingane kaMinister ifunda phesheya, thina sifunda le system la. Sesithole nje into engafani. Yeah. Yeah. Sibhekane nesambane kahle mfoko kaMajola ngoba yazi yonke lento mangayibheka wona bhuti wami, mina nginokuthi mangihleli ngedwa ngicabanga lento akusinto eqala manje.
abadlali be-chess mina ngibabiza kanjalo futhi labantu ekuthiwa ama-politicians behlangane nelokhuzana behlangane mostly kuba ama-drug syndicates lawa abafandayo ukuyibona baba-controlayo behind the scenes ne Yeah. labantu fethu benza ngamabomu mfoko amajolo ukuthi sibe ignorant ngalendlela ignorant ngayo as a nation. You understand? Kune point engingizama ukudlulisa kaningi angazi noma ngicela ukuthi ulalele mntama yezwa. Yebo ma. Mhlawumbe uzongibamba wena mfethu. Kunento engithanda ukisho ukuthi yabona the time kuphethe uThabo Mbeki 1999 2000 mabezo promote lento yokuthi ingane ehlakaniphile ngokwemfundo ingane yakwa Maths and Science. But wami i-downfall enkulu yokuphaphama kwesizwe yaqala lapho. You understand? Yeah. Ngoba ngihlale ngisho ngithi abantu bakwa Maths and Physics but wami bahlakaniphele i-spectrum sakwa health sakwa engineer yabo abantu bakwa physics mfethu abantu abama inventors into ezinjalo abantu bakwa science la then mawuzowenza ingane yaka Maths and Science kubuke ngazathi iyona ehlakaniphile le yaka commerce le yakwa general le senziwe ilima kwathiwa ama special schools awengane zama slow learners but ama special schools indawo zoku-acquire ama skills ezandla sibali Yeah. You understand? So lalela ke lento enginokuthanda ukisho ile ngithi mina uyabona mfethu mabebulala i-confidence bebulala ne-consciousness yengane zakwa commerce ukhumbule phela kwa commerce ama-business personnel e-country lawo Buya khona. abantu aba-influencer i-economy ye-country labo ibona abantu ekumele bebe ama-chartered accountant kwi-country ibona abantu ekumele bebe ama-minister of finance kwi-country labo mawulimaza i-confidence ne-consciousness yalabo bantu yingakho namhlanje siphila kwi-country ene-rand elimanipulatiwe to amanye ama-currencies and leyo nto asiyazi nokuthi iminani because ugovernment azange le energy ayinike ingane zaka Maths and Science wayinikeza ingane zaka commerce ingane zaka commerce zafila inferior to lezi ingane zasemalab lezi ingane zama-pilots and stuff kanti no hayi kulezi ingane zaka Maths and Science zihlakaniphile kunalezi ingane zaka commerce lezi ingane zaka commerce izona ngane kumele ngabe zisifundisa kabanzi ngokuthi njengoba kumanipulate irand it's 1 2 3 4 5 kumele ngabe isizwe siphapheme in terms of that kumele ngabe izwe liyavutha sikhuluma nje ngento enjalo ngidlule lapho makubulawa i-confidence ne-consciousness yengane zakwa general majolo kugcwele ama-activist iklasi lama-activist eCountry leyo iklasi labantu abarana i-judicial panel abantu bakwa-legislature abantu abarana i-constitution iklasi labantu abama-future president nama-cabinet ministers lelo Ngakubona kwenye i-podcast ukhuluma ngayo lento lengathi yazi lento into encane nje yashaya nje kancane ngoba ngisho bhuti wami yabo so mabebulala i-consciousness yakwa history fethu babulala i-political enlightenment yama-masses. I understand ingako namhlanje mfethu bra wami ngizokutshela ivara asikho isidingo sokuthi sibe no-doctor eParliament asikho isidingo sokuthi eParliament mfethu eParliament kufuneka ama-activist eParliament kufuneka abantu like kufana nabantu bakwa-commerce kwi-part ye-cabinet kumele bedile ne-part edila nge-commerce yaka-finance. You understand abadingi bethi kuthenini umuntu waka-commerce for instance ngizwenza umzekelo umuntu waka-commerce mhlawumbe uthola ukuthi ngizoyibeka kanjani lento so mhlawumbe uyi-SG ye-political. You understand ayenzeki leyo nto leyo ayenzi sense nje bro ngangisho lento le yabona mawuzothatha umdlalo werugby umfake egroundini lebhola uthi akadlale against iManchester City leyo muntu yobukeke ngazathi akazi lutho ngazathi uyisidom. You understand? Yeah. Kodwa mombuyisele egroundini lakhe lerugby la uyobona khona iexcellence yakhe. You understand leyo nto? So nakulento le wena majoli into ethi ayihambe kulawo ma-lines bro wami ukubani abantu bakwa general bayawazi umsebenzi abawuzele kulomhlaba
brawam ngaba sisona isizwe esihlupheka ngalendlela esihlupheka ngayo kanje esiluthwa ngalendlela esiluthwa ngayo kanje kumanje si-idolize mfethu abantu aba-rich ngemali yami nawe majola yentela ndoda Enabasho lutho ngezinto ezenzakalayo. Mina ngathuka isimanga laphana kwi-Art of Committee ukuthi ubabucela ethi iboshwa sidla 15,000 sine-budget ka 15,000 ngenyanga. Uma ngibuka ngizwe ukuthi hayibo ngeke ngibona abantu abaphuma ejele akekho umuntu ethi ejele yena une-budget ka 15,000 ngenyanga. Kodwa bayazi ukuthi le nto ayenzeki. Bayazi kodwa nje akekho umuntu okhuluma ngaleyo nto. Asikho isiboshwa sidla 15,000. Asikho alikho ijele lithi nesiboshwa sidla 15,000. Bayazi futhi le mali ayifike eboshweni. Bathule futhi ngamasibopho. Ngeke basho lutho. enye into yazi kubalwa lawo ma-figures ngoba bazama ukuprotect amanyala abawenzayo emajola angithi kwalethwa le system yamathenda le ngizonda ngenhliziyo yami yonke bhuti wami yezwa like kwalethwa le system yamathenda nakhona lawo mathenda bra wami kuveza ubuso obuthile okuyibona obuyiface yaleyo tenda kodwa abanikazi bethenda kahle kahle kube kuyilabantu abakhipha wona lamathenda Bayaziwa abantu bamathenda. into eyenzakalayo bro i-service delivery bro ihlazi into eyenzakalayo njengoba ngihlele ngikhuza abantu ngokuthi bengaboshwa amajola ngibakhuza ngento engiyibona up close bro wami ngobani i-ration yalapha ejele amajele awafani nama-province ahlukene futhi understand kune-province iyodwa nje ingahlangene nejele ehluphekelayo uma ucabanga uma uboshwe kuleyo province i-ration oyithola lapho uthola i-ration enjani so inkinga bro sikhohliswe abantu abaphethe yabona ngicela ukubuyela emuva kancane mhlawumbe abanye abalaleli la bengayibamba lento engifuna ukuyisho nganza kwethu sekuyisikhathi sokuthi sibe realistic manje ne asibukeni i-southern not i-South Africa i-Southern Africa as a whole isadek kwisadek ne wonke ama-parties ayekade ama-liberation movements ekuphatheni kwawo esesiwinile istruggle ayikho i-liberation movement eyakuyalida i-country to ama-greener pastures ngizokuqalela ngezanu-PF yaseZimbabwe uRobert Mugabe ngama-early 80s mayewina ukhetho eZimbabwe iZimbabwe at one point ayi-beacon of hope you understand ayi-land of milk and butter at some point iZimbabwe but yathi sihleli isikhathi eside in power izanu-PF kwaba yiyona futhi yaphenduka yahluphekisa abantu bayo more than anything eyakuyenzeka njengoba namhlanje sixakwa abantu baseZimbabwe abangena bezohlala ngokungekho emthethweni like i-liberation movement eyahlala isikhathi eside in power eyagcina imosha izinto kwakumele zenzeke ngiyasuka lapho asijikeni la komakhelwane bethu eMozambique kune Frelimo eyayikade one of ama co-founders akhona ex-political leader yashona kwakuthiwa Eduardo Mondlane iFrelimo leyo later on ya-end up ijoyinwa umjito wayekade yi-nurse by profession wa-end up eseyi-political activist kwakuthiwa uSamora Machel loyo baba loyo uyena first black president eyaketula umbuso wamaPutukezi lo wawuseMozambique iFrelimo mayisando i-liberation movement again le mayisando kuwina ukhetho ekuphileni kwaSamora Machel ushintsho wawulubona ukuthi liyasondela uSamora Machel he was for the people bra lamjita kwakuyi-lead yayi-selfless hayi lemsangano namhlanje ibiza ngama-son of the soil kwi-country ibi-looting ama-funds estate ibiphila kangcono kunabantu ebaholayo so into yasimosha uSamora Machel wabulawa i-apartheid regime ihlangene nama-special forces ayo wayebuya kwi-conference black African presidents angaleso sikhathi ngicabanga ukuthi yayise-Accra if I'm not mistaken but yayikulamazwe lapho ko-Ghana ne-Senegal somewhere lapho mabebuya kwadidiswa amalokhuzana ama-coordinates la kwi-plane batshela ukuthi balenda eMaputo kanti babelenda eMbuzini lapha eMpumalanga
ilapha abulawa khona uSamora Machel ngoba wayefanda ne-struggle sala ekhaya. Waye umunye wabantu ababefuna ukuketula umbuso wobandlululo la ekhaya. I understand lento le. But uthe seshonile uSamora Machel iFrelimo namhlanje ayihlukile neZANU PF. Abantu bayahlupheka eMozambique. Ama leaders akhona yalutha enza yonke lento esiyibona yenzeka la ekhaya. Sengiyabuya ke manje ngiza kwi-liberation movement yesithathu okuyi African National Congress. Le eyaqalwa ngo1912 iqalwa yibo oChief Albert Luthuli kanye noLanga Libalele Dube. You understand? Inhloso yale yanto kwakuyi-liberation movement lento uyayilwisana against injustice, i-regime cruel towards ama-masses. Fine. Ngo1994 yagcina inqobile istruggle saluwina ukhetho. Kodwa le liberation movement bafethu masingiyabheka manje ayisebenzeli abantu, ayisebenzeli thina. Yabo ayisebenzeli thina le liberation movement bafethu. In fact instead isebenza against thina. Njengamanje mawungathi uyabheka wonke umuntu okule liberation movement on a power of some sort uzama ukulutha as much as possible instead of ukuletha service delivery kubantu. Kungizwisa ubuhlungu enhlizweni yami mina ukubona umuntu ongangami esagqoka igiba zezinhlangano ezifana nalezo evouchela inhlangano ezifana nalezo ama messes ehlupheka kanje. Unless if uyiphathe abantu abahleli ku dinner table ngak-understand, but mawuyihluphekela njengami bese uzolukhuza uzoloku vouchela into oyibona kahle ukuthi sifaka down the drain. No guys. Nangu umunye mfethu ukhuluma into enengqondo la uthini Grasha story will confirm a lot of things. Mawuhlakaniphile Swift inengqondo lento oyikhulumayo. Uzibuza ukuthi uma phela bafethu ngicela ukunicacisela lento ngiqeda ukunichazela ngama liberation movements okuyiwona driver inhlupheko emazweni awo ngokuhlala kade in power. Bafethu mawunengqondo ukwazi ukucabanga noma wazi iqiniso kwihistory. Igama lika Nelson Mandela ngaba silazi totally noma mhlambe ngabe laziwa yilabo abambona kwiRivonia trial. You understand? Ukubani wayengekho umama uyini Madikizela uNelson Mandela ngaba simazi bafowethu ngintshela ivar mina. Ingakho ngihlezi ngiyibuza ukuthi labantu lento eniglorify yazi athola neNobel Peace Prize kwathiwa iglobal icon yini lengaka yenza bafowethu. Uthi nginitshele mina mayeboshwa uMandela ngo1964 begwinywa bonke no Walter Sisulu ngile case yase Rivonia. uMandela mabezoyiswa Robben Island ama messes ayengamazi uMandela ngaleyo ndlela. Ngiyakutshela kodwa political leader yes lawyer by profession kodwa abantu babengamazi ngaleyo ndlela. Yayizwa leyo nto umuntu wagcina igama lalo yababa liphile estradini ANC ikoloda lo yamama brawami yonke ukuphila kwayo. Ngibhlungu ngoba yamchathela yamenzela phansi sekumele sekuwinwe ukhetho sekumele abantu bengene kwicabinet wangafakwa ngisho kwicabinet uMamwini. Lo mama uyo wayehamba mfethu attenda ama concert abecula babephezulu uMamire Makebo Busi Mhlongo yonke leyo crew leyo Lady Smith Black Mambazo. Lo mama wayekwazi ukuya ema backstage alawo ma show etshela ama writer etshela ama artist ukuthi ngicela nikhulume ngoMandela tshela nomhlaba ukuthi sifuna uMandela. That's why namhlanje sazi umuntu ekuthiwa Nelson Mandela. It's not because of Nelson Mandela there was something ayenza mhlawumbe yayingaphekwe yenziwa Walter Sisulu. No. Umfazi abanaye waba nenhlanhla uNelson Mandela wayestriker wastrike igold ngokuba nomfazi ofana noMamwini. uMamwini uyena owagcina igama laNelson Mandela liphile estradini. Uyena umuntu owagcina igama laNelson Mandela lisabalala umhlaba wonke through ukuhlakanipha kwakhe. Ehambe etshela abantu abaperform ema-theatre ukuthi mabephumela ngaphandle emhlabeni bethola ama-gig aba-portray stories kanje. Yabo nina bafethi
yabafethu yabona ukungazi lutho kubuhlungu madoda. Then abantu inkinga esinayo ebhuti la eSouth Africa izinto well written, well spoken kodwa azenziwe. Hayi bafazi azikho well spoken azikho well written because yabo mozobamba le story engikutshela ngaso sikaMamwini singihlengezelisa inyembezi because akekho umuntu wesifazane bro wami owathotsha no enjoy i-torture more than loya mama ngenxa ye-struggle ne but ayikho futhi into ebuhlungu njengokuthi ngama late 80s mase bebona ukuthi i-global community isi-closer in kuma-sanctions isifuna isifuna ukusanction i-apartheid regime isifuna nokuyiqhelanisa nanendaba zama-trade and stuff. So mase bebona ukuthi leyo era i-struggle sabantu sesiyagqama kwi-global community bazama ukupainta uMamWinnie Madikizela ngopendo ukuthi waye umbulali ebulala izingane ezincane wayekadenzana bra umuntu othotsharwe njengoMamWinnie umuntu obenempilo engekho safe njengoMamWinnie owayengazi ukuthi kumele athembe umuntu ophambi kwakhe noma usemva kwakhe noma useceleni kwakhe abantu ababeyimpimpi fethi i-apartheid regime yayisebenzisa izingane ezincane ukuthi ziba ama-spies and lezo izingane zazi uperfect lowo msebenzi zifailisa ama-operation e-struggle esasenzeka kulento eyenzeke eSoweto ngama-late 80s 1988 89 kanje kuzoze kufa lezi zinto anethu oStompie Sepe okwakuyimpimpi ze-apartheid regime again you understand angikhondoni into eyenziwa uloya mama angisho ukuthi aba right but bangakho abantu ababulawe i-government regime abangazange bagcwaliswe endabeni abangazange bayiswe nakwi-TRC leyo lo mama eyohlantshalazwa kuyo phela lo mama zangaza kwazi ukuthi afakwe kwi-cabinet ngoba wabukeka njengomuntu ononya ya understand waphentwa black ebra yabona umuntu oyi-oppressor yakho akasoza abhala istory esiyobenefita wena bra wami ukhumbule ngalesa sikhathi ama-social media engekho ya understand laba bantu laba babezwa igama eliphuma endabeni noma igama eliphuma kuma-newspaper and kwakuyiyona gospel truth leyo leya mama ayikho indlela angaphintwanga ngayo black ukuze noMandela wakhona lo esephumile ejele ajika amdivorce ayothandana nomfelokazi wendoda eyabulawa yi-apartheid regime. So leyo nto ikutshelani bro and into engiyithandela uSamora Machel i-ex-husband kaGraca Machel lo washada noMandela wathi uSamora Machel ebantwini bakhe the day ni glorify abantu bezizwe anowazi ukuthi nginidayisile bantu bami yayizwa leyo nto. So asikwazi ukuthi later on sinama global icon abizwa ngoNelson Mandela esazi kahle ukuthi balidayisa to the lowest bidder izwe asinamhlaba namhlanje yiwa ama negotiations ayilidwa uCyril Ramaphosa kanye noNelson Mandela kubulawa uChrisani nje ngoba kwakwaziwa kahle ukuthi uChrisani abazwani nalodoti lo esiphila wona kunamhlanje asinamhlaba asinama resources asinama means of production like nje yento tasiyisizwe nje esijabulela ukukhangeza bese sichomelana ngokuthi mina la ngikhangeza khona ngikhangeza kangcono kunawe sichomelane ngalokho qhubeka ukukhuluma mntama sengikhulume kakhulu hey inkinga lezi zinto mawuyikhuluma ugcina uba emotional ngazo man. Ngiyabona mfana ukuthi ayiyona kade wawufisa ukuthola ithuba lalento. Yeah bro. Uthola ithuba lalento and abantu abakwipower mfethu uvula ubone ukuthi ngathi basidonsela emuva and ngoba phela bona vele kukhona ungenayo emaphaketheni abo angeke basho lutho ngabantu abamnyama mfethu abababeke kuleya position. Ababeke kuleyo position ukuthi madoda phela hambani nimele izwe abasho lutho. And angeke basho kunama drugs angqwaba futhi akekho umuntu ofika eSouth Africa akhululeka kanje kodwa abantu abama officials abasho lutho hayi ukuthi ababoni yazi bafikile ama leaders in today's time ne akuwona ama leader a patriotic ama leaders esinawo namhlanje ama leaders angene ku politics because of ibhodi eliconzayo. So umuntu onjalo bro angeke uzo expect umuntu onjalo ukuthi acabangele ibest interest yama masses
Loyo muntu it's all about ukudla kwakhe, it's all about ukuthi uzotshontsha kangakanani, yabo abantu abaseduze kwakhe uzobenefitisa abantu abangakanani, all that bro. But masikhuluma nje iqiniso asinawo ama-leaders bra. And uyibuke kanje lento ngangihlezi ngiyibuza ngisakhula yabo. Cishe ngiseyi-teenager ibingiconfuse a lot lento. And uma ngikhuluma nama-peers ami at that time ibiweqa ndoda. Bengize ngiyibone ngathi ngiyahlanya. Bengihlezi ngibuza ngama-early 2000s kubafowethu ukuthi bafowethu kwenziwa yini ukuthi lapha kwi-cabinet kushintsha-shintshana abantu ababodwa. Like ufuna ukungitshela kwisizwe esinabantu abafunde kangaka ndoda esinama-PhD graduates angaka esinayo yonke into ongayicabanga. Lapha kwi-cabinet lo uzothi uma efeyilile kule department asuswe la ayofakwa kuleya nalo like rotateiswa abantu ababodwa aba-incompetent bro. And umuntu akade mayesuka kwi-department eyongena kwenye aveze ukuthi cha la ngisuka khona ngi-accomplish 1 2 3 4 5 that's why bengilethe la nala ngizo-accomplish ukuthi lutho dog. Kuthathana nje obhululu amanye ama-ministers akwi-cabinet nawo akuba kwi-cabinet kwi-past makungathiwa bakhuluma iqiniso. Abanye la ma-position bawatholiswe ama-sexual favors, abanye bawatholiswe ukuthi ba-ama-comrade bayakwazi ukusebenziseka kahle kahle ba-ama-puppets babekwa lapha as ama-faces bona bajabulela ukuthi ama-pocket abo ayaqumba. Understand leyo. So wena ufana nami mfethu uyihlalela elokishini kanje or uhlala emakhaya, lowo muntu anandaba nawe, lowo muntu anandaba nawe mfethu. Ayinginikeza umhayi ithuba lokukhuluma. Sho mhayi. Hayi webraza ngeke ngakubona niyaphila mfowethu Majola Komonde. Sho mhayi. Bonke mfethu usinikeze ithuba lokuphefumula. Uyabona bafowethu sakhuluma ngayo le system le ivele system lento yayicreatewe njengoba yayicreatelwe kona ukuthi thina funa hlezi sicindezelekile ngobani ngani babona ukubulala khona lo mfethu lo owamshila ekuqaleni weKomonde lo baba lo abangafunanga ukuthi bakwazi ukuthi ngoba bembona ukuthi yabona labantu laba ngiyilandelile nami labantu laba abadala babeyibonile ukuthi bazofuna ukuthi izwe ngeke bakwazi ukubatshela abelungu bacreate funa bazama ukuthi bababulale labo bantu. Leyo system le ndala yasho ukuthi labantu asebebadala babe nayo okushuthi lento yabo yenkani ukuthi ngeke kwenzeke ngendlela yabo ababelandela olaba oChrisani. Ngoba ngicabanga ukuthi oChrisani before bona oChrisani babebonile bebona kubona ngoba babebadala kubona babona ukuthi labantu bahambisana noChrisani banenkani ngeke bakwazi ukuthi abelungu benze lento abayifunayo ngcono baqala babulale lapho. So yaqala lapho bonke lapho le system ekhona enye abayicreatayo babona ukuthi okungcono uZuma ngokulinganisela ngayo uJacob Zuma ukuthi naye uJacob wayefisa ivision yakhe ukuthi lento le system azama ukuyicrash but bazama ukuthi kufanele bazame ngayo yonke indlela ukuthi bamkhiphe ngoba sekuyi-rush hour kuhla ephethe. But manje system esinikeza ingcindezi esinikeza ingcindezi ile yaMandela. Yabona lo system le yaMandela iyona eyakwazi ukusiqeda umoya but abona umuntu one-information eningi njengoba leli ubaba wethu uMsholozi ethi uzokhuluma wethu uzokhuluma nje mhlawumbe izona zinto lezi abona ukuthi uma ngeke ngathi ngiyazikhuluma phela eSouth Africa afuna ukuqamba amanga si-weak asikwazi abayi-few amadoda akwazi ukumela iqiniso njengaye uJacob Zuma naye uMkhwanazi. Yes bakhona abanye abantu abangakwazi ukulimela iqiniso njengoba sisho ukuthi uyabona manje ngoba uphenyo selihambe lahamba lavela ukuthi sekufanele thina sikwazi ukuyimela. Amadoda manje le South Africa mancane bonke abantu bacabanga ngezisu balambile kodwa lento yasukela ekuqaleni yabona amadoda asekuqaleni esasinawo amadoda sebawabulala amadoda esasinawo ayekwazi ukuthi lento le ifana njengomuzi wakho
ukuthi njengoba siqala manje uthola ukuthi wena njengoba sikhuluma unomuzi wakho, kodwa manje kuzongena umuntu la okufika le ekhaya egcekeni afike anibulale nonke, kusala umuntu oyedwa okwaziyo ukubona nalowo muntu azofuna ukumbulala ukuze kuphile le system yabo abayifunayo. Yiloko Komonde mfowethu engingakusho ukuthi thina le South Africa kusafanele sibe strong, sikwazi ukumela iqiniso. Yonke lento le yepolitiki ngeyami indlela, bekufanele sivele siyikrashe sibone, ngoba le system le babeyazi kahle ukuthi bazoshaya ngayo. Ngisho singayo ukuvota angeke siphumelele thina. Yiloko nje Komonde engakubeka. Yabona bhuti omdala, ngiyayivuma into oyishoyo, but engikuthanda kakhulu ilokhu kokuvota ekugcineni. Yabona bro wami, abantu abamnyama I so wish laba bangilalele njengamanga ngathi bengayibamba lento engizoyisho. Yabona reason why uhulumeni wethu esivumele ukuthi every Tom Dick and Harry avule i-political party, it's because bafuna ukubulala i-value yevote lomuntu omnyama. And wonke lama political parties la amaningi aseceleni axebuka kuyi-ANC afandwa amangambla. You understand? Ukuvota kwethu kuzohamba kube useless vele ngenxa lama political parties amaningi. Mina bengifisa ukuthi kwi-future South Africa ezayo ngathi njengoba sithanda ukukopela kanje izinto kuma imperialist forces lawa as-colonizing, how about ukuthi si-adopte nalento yokuthi sibe nama political parties awu-2 kuphela kwi-country? Ngaleyo ndlela ivote lomuntu omnyama liyoba nesisindo. Manje inkinga esibhekane nayo bafowethu, njengoba eshilo uMhayi, abantu beza kuma-politics ngesisu, ngenhlupheko. Uyayibona leyo nto le, njengokusho nje ngingasabi mfethu. Uyabona umjinto ekuthiwa uFloyd Shivambu u-perfect example yomuntu o-desperate ofuna iplate phekwe etafula ngokwama-politics. Ya understand? Ngena Swift ubani omunye ngena Swift Tosha bafethu. ya no hayi qhubekani nikhulume bafethu, sengisuke ngaphazamiseka. Khuluma mfethu. Usijanga bafethu. Tokas lami. Ngicela ukubonga ithuba leli engitholile bafethu kuwonke umuntu okhona epanelini bantwana basekhaya. So wena Mr. Nkomonde ku everything lesikhulume ngayo bantwana basekhaya, I would love ukuthi ngi-advise wonke umuntu wase South Africa ukuthi guys, let us normalize ukuthi sibhekele lama podcast, more especially lawa amotivateayo in terms of life nje. So bengibhekelele kaMekjile njengoba kakhuluma nalo mjita lo ubani lo unke Khumalo something. Upra Ike Khumalo. Yeah, Upra Ike. Upra Ike uzwile, onendlebe uzwile, onganandlebe akazwanga. But uku-highlighta everything ukuthi lama politician lawa akhona aphethe manje. I just find out ukuthi wonke umuntu usemphandweni ngendlela yakhe ayenza izinto ngakhona. Only to find out ukuthi kunabelungu abaphethe le system le abacontroller abomkhulu bethu ngayo, in terms of ukuthi they have to convince ukuthi bona bathole imali ebelungwini ukuthi bakhuluma amanga ukuthi bona ba-representa thina la South Africa as a whole. So now bahamba bayoconvince labelungu laba ukuthi bona bafuna ukuthi bona babadonethele imali kuze bona bazonika thina imali eza ngama South Africa. Kungukuthi bona lama politician laba njengoba baningi kanje, they're all contesting for one prize ukuthi abo Queen Elizabeth bazoba believe ukuthi nina since wele ni represent South Africa na imali, so protectani ama asset wethu lapho in South Africa. So now I just feel to understand ukuthi how can bayeka amazama baluthe emamine
but bangaboshwa labo bantu labo kungukuthi bayenza into wrong which is illegal mining. So bayeka kanjani into ekweyabo ebadla ngayo ukuze bangayiprotect as ama-politician kungukuthi iyabonakala ukuthi wrong but still they keep quiet. So now it's clearly showing ukuthi lama mali lawa our own government wethu ownwa ilabelungu labo bona abazi ukuthi ama-government ANC nabo bani they are stealing ama-minerals kubo bona bazithengisela amasayidini. So I just find out ukuthi no lento le akusukuthi labantu laba baphandela thina labantu laba baphandela bona ngoba ubona because manje lo mphando lo uzophuma ezandleni ukuthi usebayabona ukuthi shit manje se ubani bani sekathola ilinyuko ebhaya ubani bani sekayadla sekafuna ukukhipha amaphokopho ukuthi hayi mina bengidla kancane ubani bani bekangiphi imali so baqala ukuthi uyavela ufuna ukukhuluma iqinisho bayakubulala. So I felt to understand ukuthi no this thing is not about us engabantu abamnyama is about them ukuthi bona baphandele izizwe zabo. So thina sebasebenzise ukuthi thina basiconvince ukuthi hi guys votani ukuze abantu laba babone ukuthi thina siyi-political party right ukuze basinike imali thina sizonika nina. Ngiyabona ukuthi no this thing is not all about us, it's about them bafethu. So all I'm saying ukuthi bantwana basika we must be aware ukuthi before we can take ama action wethu thithi siyovota kwamele sicabangene kayi-2 because labantu laba they are literally showing us ukuthi they don't care about us. So now if ever we stop voting guys sibabhekelele no one's vote sivele sithule sibabheke kuphela sibone ukuthi bazoyithatha kuphi le convincement le khona then imedia idlale irole yayo ibonise yonke into enzakalayo ukuthi labantu labo basa-South Africa abavotanga so that bazokwazi ukuba question ukuthi guys labantu njengoba nina nibuye ukuthi ni political party elidayo kungukuthi abantu basa-South Africa abavotanga niwathathe kuphi lawo mavote lawo because we expecting ukuthi kube ne-visible evidence ukuthi labantu laba bavotile. Guys we must not vote. Mina I still stand ukuthi if ever we want to fix because manje ukufixa kwethu kumele sithi siyavota futhi sivotela labo baba labo ukuthi bayenza into ezi-wrong. No mina ngithi singavotini guys. Ngiyabonga lapho bantwana basekhaya. Thank you. Wengane zakwethu ake ngixolise nami ngicela ukungena ngewindi kanjena. Bafo. Nama ke ngilibonge ithuba nami. Asiphene Sandile khuluma mfethu. Kade nginilindile ngithuli ngilalele. Hey isystem ngani zakwethu esibanjwe ngayo eSouth Africa inzima kakhulu. Ingaphezu kokucabanga kwethu, ingaphezu kokuzazi kwethu. Okubuye kusikhathaze kakhulu futhi ukuthi uma sibukana nje sisodwa and siyabonana ukuthi sonke asihambi ngendlela eyodwa efanayo. Siyabonana, hayi ukuthi asibonana. Siyabonana and futhi into wrong thina siyenza kahle siyibone ukuthi yes kunembeza wami ngiyabona ukuthi wrong kodwa manje ngiyithanda khona i-wrong. Isystem ke indlela esibambe ngayo. Sometimes ngike ngikholelwe ukuthi kunezimpi ezaliwa isi, kunezimpi ezaliwa kwaZulu. Izimpi ezaziliwe eEastern Cape babezilwa nabamhlophe, izimpi ezaliwa kwaZulu babezilwa nabamhlophe. Kodwa umcebo wethu awufani isi noZulu KZN. iKZN ithe ukunotha kakhulu. So abamhlophe uma besuke bemove eEastern Cape befika eKZN ilaba bona konti icebe kakhulu iKZN compare iC. Okusho ukuthi basangakwazi ukudlelana neEC ngokwami. Angisho ukuthi iEC i-wrong. Kodwa babuka baba wosomathuba wokuthi bangakwazi ukusihlukanisa phakathi. Khumbula ukuthi thina ndle emnyama sine spirituality, ikakhulukazi sisebenza ngespirituality. Isi uZulu into eyodwa leyo sindle emnyama sisebenza ngespirituality.
okusho ukuthi bona kuzofanele bangene nge-spirituality sethu basihlukanise ukuze singeke size sikwazi ukubambana cause mawukhuluma nge-spirituality sethu thina sinamandla even physically sinamandla so mawuhlanganisa amandla asuka e-Eastern Cape physically uhlanganisa amandla akaZulu physically sibaningi kakhulu singakwazi ukubamboza labantu sibaqede kwafanele kwenzeke nikeke kwakheke lolu dungonyane olumushosha phansi between isi noZulu khona singese sikwazi ukubambana because masingabambana sobamboza because bayawazi amandla ethu ukuthi anzima kangakanani awu namapedi phakathi but akhona yabona ngiyayizinto ngicela ukungena emadevini Ntama ngiyaxolisa ukuphazamisa into ofuna ukisho kahle kahle ukuthi isystem umsebenzi wemaster wamastera ukuthi akhande lama tribal lines namhlanje asigcina singekho united. of course Yes, yabona mhlasa kwazi lento it's not only like South Africa onesandile mangayibheka isystem phela le icreated not like South Africa sinayo like South Africa ne but enye into engikhalisayo no before ngizodive kule point engifuna ukuyekela sengisuke ngacabanga something ngicela ukukhuluma something yazi bafethu as much as i-apartheid yayiyimbi ne mina nginokuhlala ngilalele ama interviews ama ex prime ministers ala eSouth Africa o DF Malan o Hendrik Verwoerd o PW Botha you understand ubona o FW de Klerk nginako ukuhlala ngilalele ama interviews you understand ngesikhathi ilo i-apartheid iwi peak ya uyazi ukuthi as much as kungekho kuhle ukunderstand ukulalela lama interviews ngoba izinto eziningi abayikhulumayo bra hey ave zisidicile lapha phansi isithunzi somuntu omnyama ne but into engiyithanda ngalama interviews engiyifunda from lawa ama ex leaders ukuthi bona i-thinking capacity yabo abacabangeli into yamanje uDF Malan he is the first prime minister e-apartheid before Hendrik Verwoerd ezoba i-prime minister by the way laba banga understand into efana no president equivalent to i-president yayibona leyo nto babebiza bayilokhuza ama prime minister yona ngalesa sikhathi sobandlululo oDF Malan bro mangibalalela bekhuluma laba bantu bacabangela ama generations mfethu 50 to 100 years to come you understand kuma black leaders asina ama leaders ane thinking capacity efika kuleyo level yabo njengamanje ne singapolitika sigcine la sithanda khona sisho ukuthi system inje system injani ozanla nginihablise kulaba bangayazi lento ngizonitshela mina before sizoba under i-apartheid regime why ningazibuza ukuthi South Africa yayi under what before then because i-apartheid into yamanje yango 1948 you understand abazali bami basebephila ngaleso sikhathi makuqala i-apartheid uma wami wayena 1 year ngo-1948 so akusinto endala ngaleyo ndlela yayibona yona anizibuzi ngani ukuthi before apartheid bekuphila yiphi regime eSouth Africa iSouth Africa kulabo bangazi ngicela ukunihablisa nganza wethu yayikade icolonizwe iBritish Empire iBritish monarchy you understand ubukhosi base-England ibona owakade kucolonize iSouth Africa then amabhunu because phela abantu abamnyama njengoba nathi abantu abamnyama sinama tribes ahlukene nabantu abamhlophe is the same thing akubona bonke abayi tribe eyodwa amabhunu wona ayengafuni ukuconforma to isystem yemonarchy uHendrik Verwoerd ehlangane nabo DF Malan kanye nabanye futhi engeke ngisabaza amagama abo bakwazi ukudefeata icolonial rule bakwazi nokuchiliza yonke into eyisystem yaleyo colonial rule in place baqala phansi from scratch
ama-political ideologies abe bawa-ayina phansi from scratch, bayiqala phansi into yabo ngo-1948, babuthatha ukuphatha kwezwe ngo-1948, baphuca ini i-English monarchy. So from 1948 until 1994, ne, it's how many years there? 48. That's 46 years. You understand? From 1948 till 1994, 46 years lo. You understand? Amabhunu akwazi ukuphatha iSouth Africa kuphethe imithetho yabo khona, and i-vast majority ye-country ingavumelani nokuthi berun i-country ngaleyo ndlela, but ba-manage ukubuild ama-city, ba-manage ukubuild ama-infrastructures nanamhlanje sisaphila ngawo kule country. You understand? Thina sina more than 30 years in power. Nanamhlanje sisathi masibala ukuhluleka kwethu, sibala ukuba ama-slow thinkers ethu bese sonke sibuyele ekuthenini ngoba i-system yenza ukuthi, ngoba i-system sabanjwa kanje, kwasho kwacima kanjani. Guys, yabo lesikhathi akusasiyisikhathi sokukhuluma lesi. Lesi akusasiyisikhathi sokukhuluma lesokusinisa amahleza bafethu. Yabo, isikhathi sokuthi abantu bephaphame lesi. In the near future ngiyanitshela mina kuzoba ne-political transition kule country. Abaningi bena bangayiboni. It's coming. And I'm telling you, angeke izibe mnandi, but it's coming. So you guys, mele nibe ready ukuthi sisazofacana nento eningakaze nafacana nayo before. You understand? Bafowethu, ngihlezi ngisho lento, angazi yonke into. Yabo, angisumuntu owazi yonke into. But isikhathi sami esiningi noma nge-spare time esiningi engiba naso, ngithanda ukukhipha ingqondo yami nge-knowledge. Ngumuntu ongasho ngithi ngi-knowledgeable ngento ezibhaya. You understand? Mangikhuluma la, ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo. And nami I'm willing ukufunda kunina ngani zakwethu. I'm willing ukufunda. Abanye benu ngiyafunda kunina since ngaqala ukuba nalo TikTok. So ngani zakwethu asibe nemiqondo ebroad. Understand ukuthi asikwazi ukuthi every time soloke esikhale nge-system, sikhale nge-apartheid. Yini ekumele siyenze? And ngasho mina ngathi leli page lami ne akusiyi page lokuthi sogcina ngokuhlala la sikhulume. Mina ukukhuluma angigcini ngokukhuluma ku TikTok. Ngi-involved, ngiyafika emphakathini. I understand. Ngiyangena bhene kanti emphakathini bra. Whether ngihamba ngoline wesipani or ngihamba ngoline wami private, ngiyangena emphakathini ngi-involved. Yayibona leyo nto leyo. Nawe wena ongibukayo, wena ongifollowayo, wena othi uthanda inkulumo zami, bra, isikhathi sakho lesokuthi ngesikhathi sakho bra, zi-equipe nga something ezokuvula ingqondo. Thatha incwadi bra, funda something bro. Buka izinto ozibukayo ku-TV or kwi-phone yakho, akube izinto ezi-constructive ezikufundisa something. You understand? So ngani zakwethu, manje ngiyabheka ne baningi abantu abafundile. Ake nje from kule genge na 40 something kuya phansi. Maningi ama-graduates. Awuyibuza ukuthi kungani wonke lawo ma-graduates njengoba sesiphila kwi-era ye-social media, kungani behluleka ukuthi bahlanganise into efana ne-march or something nationwide ibe successful, ilwisa ama-injustices nama-atrocities nama-illnesses lawo esifesane nawo kwi-society. Why bahlula leyo nto? Ingoba yini abantu abakwazi, like what Bob Marley, emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Guys, inkinga yethu sisizwe ignorant, sihlali sigugcwele abantu abayitshela ukuthi bayazi bengazi lutho, abangafune ukufundiseka, abangafune ukutshelwa. You understand? Abantu these days abekho abantu abapatriotic, that abantu baphilela ukuthi umuntu achomela abanye abantu ukuthi mina ngiphila kangcono kunomunye umuntu, mina ngikhuluma isilungu esingcono kunesakho, mina ngifundile kuna, but impact awunayo kwi-society. So ngani zakwethu, unkomonde ngaba ukuthi mhlambe njengamanje uPhophulo uyamazi, but let me tell you, baningi onkomonde abangekho popular bra. And akudingeki ukuthi uzobe popular njengonkomonde ukuze wenze something la uhlala khona. Angizwa ngithini ku?
akudingeki ukuthi uzufane noNkomondo ukuze wenze impact. noNkomondo a few months ago befanele nawe naye. Lento engiyenza ku social media, I've been doing this thing like for many years off camera, like benekanti ngikhona estradini. By God's grace nginayo leyo popularity ekhona manje, but angizukuyisebenzisela ukulima, ngizoyisebenzisela ukuphaphamisa wena mntama othi uthanda icontent yami. Asisukume senze something. Asisukume senze something bafethu. Akukwazi ukuthi mina into eyangidla inhliziyo kabuhlungu bafethu ukuthi ngixoxele istory engangibuzanga sona. Yambona umjidi ekuthiwa uXolani Khumalo wale show ekuthiwa isizokuthola. Yamjida ngilingana naye exactly. Untanga wami exactly yamjida. Sizalwa ngonyaka owodwa mina naye. Akukwazi ukuthi lo yamjida mfethu ene impact positive kanje elethi change nami engiyibonayo kanje kwi society bese ngihlala mina kwi pavilion ngiba ispectator ngiclap izandla. Anginayo leyo nhliziyo. Ngikhathele ukuba ispectator mina. Kumele ngingene nami kwi trekking field ngikuze ukushisa lapho ukuthi khamba kufike ephi. Ya understand? Nawe la ukhona phaphama bro. Yabo la ku TikTok singakhuluma kube manzi imlomo. Ngasingakhuluma phinde iziyome futhi nemlomo. But as long as singayithathi action, inkulumo zethu useless. Inkulumo zethu useless bafethu. Singakhuluma kushona ilanga ngiko live la. If uzothi makuphela lo live impilo yakhe ibheka le neyakhe ibheka le uyakhohlwa ukuthi kahle kahle. Mfethu yabo mina kade ngiyi high school engangifunda kuyona la. Yabo ngizokhuluma nawo nje ngoba ngikhona la ekhaya. Mfethu ingane ezincane zamanje azizwa ayilaleli ziyahlupha. Bafethu othisha kumele sibambisane nabo. Sama uniform members, sama member omphakathi, siwomama, siwobaba bendawo, kumele siwobhuti, siwosisi bendawo, kumele sisukume sibambisane nothisha. Ingane ezikoleni zidla ama drugs, ingane ezikoleni zifika idakiwe utshwala, ingane ezikoleni ziphatha ikhala ethusayo, ingane ezikoleni ziphila impilo ndodeni obungozi. And wena manje uhlala ubuke mina ngiposta lama video ngihambela izikole ngikhuluma nezikole. Now man, do something bro. If you find anything positive entweni engiyenza bro wami, indlela ongangibonga ngayo indlela ongangibonga ngayo ukuthi do something la ukhona. Yabo uthini uMandlazi? Ubani lo Mandlazi wasemtuku uhappy? Kuphi sihle eMnambithi? eMnambithi ezakheni ekhaya. Hayibo leyo nje le. So bafethu, hayi, if you find anything positive engiyenzayo ne if you find anything positive engiyenzayo kula ma social platforms mntama, ngicela ungagcini ngokubuka kuphela. Fana umthothi mhlambe ngikhuluma ngezinto mhlambe because i-content yami nginokukhuluma ngezinto ezipersonal mhlambe ezithinta ama family dynamics, ama finances nazo zonke lezi. If it happens ukuthi ku-content yami izinto engiyikhulumayo zifike zithola indawo enhlizweni yakho, bro, do something. If uyazazi ukuthi kunento e-wrong obuyenza and ungizwile ngikhuluma into ekwakhayo, shintsha. Hayibo leyo nto leyo. Yabo shintsha ngane zakwethu. Enye into ke ngane zakwethu ngizonishiya bafethu nama plans kumele ngiwenze for the day. But nje ngifuna ukunitshela wona ngane zakwethu, kunina nina ningifollowayo, kunina nina nithi nithanda icontent yami bafethu. Nayo into engifuna ukunishiya nayo. Wengane zakwethu ngihlezi ngisho lento. Sonke njengoba siphefumula la ngaphansi komthunzi welanga, siyi-result yocansi olungaphephile bafana bakithi. Sonke. Akekho weza ngendlela especial la. Ayekho phela u25 hours la. Ayekho futhi onegazi eliwubisi mhlambe noma unjani. Sonke siyafana. Sonke sisazofa, siphilela ukuthi sisazofa at some point.
yekela ukuzibukela phansi. Ngikhuluma nawe impela. Wena lokho ebantwini uqamba manga uthi hayi mina ngi-introvert, hayi mina usaba nanokungena ey'thombeni makushuthi iy'thombe ngendlela one-low self esteem ngakhona. Hayi mina ngithanda nokuthatha iy'thombe. Ebafethu, i-inferior complex ilahlele ekudeni leyo nto, angeke ize ikusize ngafakona. Ngeke nje ize ikusize ngafakona indaba yokuloku uyinyeza, indaba yokuloku uba inferior to abanye abantu, angeke ize ikusize nga-next bro wami. Into ebalulekile ne ukuthi yenza sure ukuthi umqondo wakho uyikhipha ngezinto ongathi mawuvula umlomo phambi kwabantu kube izinto ezinesense. Yenza sure ukuthi umqondo wakho uyikhipha nangama-facts, ya understand, izinto ozaziyo uyazazisisa. Ngaleyo ndlela yokuthi mawukhuluma phambi kwabantu ukhuluma into eyobamba abantu neyokhulisa abantu, and ungakusabi futhi ukuthatha ama-comment a-negative. Abanye benu niyasaba ukuvula. I've discovered ukuthi some of you guys actually abanye benu ni good even ukudlula mina ngokukhuluma. Ngiyahlangana nabanye benu la estradini, whether ngila ekhaya njengoba ngila ekhaya or ngisemazweni, ngiyahlangana nani bafowethu, and mangihabula nani mhlambe thothi niyangitshela into engikwazi from TikTok, ngithanda i-content yakho warawara, mhlambe mina ngi-out bazokutshela abahlangane nami, like ngiyaringa nabantu, angisiyi umuntu ozoloke eziqhenya unless mhlambe ngijahile. But sina ukuhabula nabafethu, yabo leyo nto likhona amajite ngithi mangihabula nawo ngizwe ukuthi no man, out islam, yabo leyo nto leyo. But inkinga yakho ubulawa yi-low self esteem, usaba ukungena kula ma-platform upreach i-gospel, trust your instincts, trust your thoughts, I understand, and ube realistic to wena kuqala before uzoba realistic kwabanye abantu. Ungakusabi ukuthatha ama-negative comments kulezi zinto zama-platforms. Mina nginqina ukuthatha i-TikTok idinga ukuthi ube ne-thick skin. As much as most yenu ngibona ukuthi laba abangifollowayo nayithanda i-content yami, bakhona abantu abangayithandi i-content yami ngoba balithanda naneqiniso. Ngizoyithola inhlamba kuma-comments, ngizokuthola ukudeleleka kuma-comments. Lezo zinto sesizongenza ngingafuni ukuqhubeka ne-content? No. Yekani ukuba fragile enhlizweni. Whether ngikhuluma umuntu wesilisa noma owesifazane, akunina nonke mhlawumbe futhi eniphiwe indlela yokukhuluma, ya understand, njenganathi kanje thina mina ngiyakwazi ukukhuluma. Abanye abantu futhi banama-talent mhlawumbe okudansa, woku-actor, wokuthunga, wokwenza zonke izinto ongayicabanga lezi. Abanye badayisa, banamabhizinisi, baphusha into ezithile. Veza into zakho online, yekela ukuba namahloni, yekela ukuba ne-low self esteem lokuthi sebezongibuka kanjani, kuzothiwa ngiyafosta, kuzothiwa njani njani. Baba, akekho umuntu owaphumelela engafosti la, akekho umuntu owaphumelela futhi engafosti. Impilo it's all about ukufosta. Yekela ukuba ne-low self esteem. Abanye benu neziphiwo engathi manifika nazo kula ma-platform zingashintsha izimo zasemakini, zingashintsha impilo zenu forever. But ngenxa yokuyibukela phansi, ngenxa yokubona ngazathi kunabantu abangapheki kwakho, uyofa ulokuthi yazi mina ukubani ngenza ukuthi almost doesn't count. Nokubani futhi aka-count isidalo, yabo, because lento lokuthi mina ukubani akubakhona abavele basukuma bakwenza baphumelele. So ndoda, phuma kuleli box lokuba inferior. Sonke siye result yocansi olungaphephile mntama, and sonke sizofa mhla sekufika ilanga. Ngiyanitshela bafethu, phumani kule shadow ye-low self esteem, phumani kule shadow ye-low self esteem. Lento nokuyiphupha too much, lento ekushisa too much enhlizweni yakho, ayikho far-fetched, ayikho fair now. Monga chin up, khipha isifuba ngaphandle, daste yonke lento ekuthiwa amahloni engeke izikusiza ngalutho. Trust me, ungayichase igoli uyifice. And abanye benu angeke futhi niphumelele ngokuthi abanye benu angeke niphumelele futhi ngokuthi mhlambe niba ama-content creators, yabo, aba-successful ngelinye ilanga, yabo. Angeke mhlambe nami asazi, but engikusho kunento ophiwe yona, musukusaba ukuyenza, bra, musukusaba ukuyenza, because labantu abazothini
labo banqina ukuthi bazothini makungathi ulala ungadlile la wawuna mhlawumbe nendawo yokulala for that matter bengathini banokuthini mhlawumbe uma uphelelwe ukudla uphelelwe i-roll on uphelelwe i-Colgate labo bantu banokuthini mhlawumbe banako ukufika bethi ndoda ngaba ukuphelele nakho abakwenzi lokho makuthiwa ingane yakhe iyagula makuthiwa into ethile yenzakala empilweni yakhe engekho right banokufika bakurescue no so uzosaba ukuchase iphupho elisenhlizweni yakho nesemqondweni wakho ngoba unqane ukuthi abantu bazothini uyofuhlupheka kanye kutshela kulabo abangifollowayo futhi ngifuna ukunitshela lento kusemanje angayikhandi mina imali ngecontent ne but trust me ngiyayithemba i-intellectual property yami and I know for a fact ukuthi ngizoyikhanda imali ngecontent kunini ningifollowayo ngifuna ukunitshela lento ngizoyikhanda imali through content ne and wena ongibone ongilandele ngingakayikhanda imali ngecontent ngifuna ufunda isifundo so ukuthi umuntu uyasuka from nothing aye somewhere ngokuyimisela nangokuyitshela ukuthi ngizokwenza ublock inoise eqhamuka kubantu abangayiboni lento oyibonayo akudingeki ukuthi vision yakho negoal yakho uyenze umunye umuntu ayi-understand akudingeki kanjalo yabo wena push isitori sakho i-end goal izoyiveza yona so ngiyanitshela yekani ukuyibukela phansi yekela ukuzibukela phansi ama-challenges onayo empilweni yakho iwona kumele ashape i-character not ukuthi azobulala i-character awungabulawa yingqinamba ohlangabezana nazo sonke usibona sinje akekho umuntu ongenayo inkinga akekho umuntu ophuma ekhaya eliperfect akekho umuntu ophuma ebra ungayibona imizi imihle njani ayikho into eperfect wherever la ucabanga khona ukuthi ku-perfect neyami impilo njengoba ngikhuluma nje ayikho perfect kwamina as a person angikho perfect so ngizovumela ama-imperfections ami angivimba ukuthi ngenze into engangikhipha endlaleni nengalapha isizwe ngoba ngizonqana ukuthi wena nombono wakho obhedayo uzofuna ukubulala i-confidence yami la ke ngikwenze lokho but for a low-minded person nomuntu o-empty ngaphakathi uyomoshwa abantu ngenkulumo zabo abanye bethu brass nemqondo bulletproofed imlomo yenu yenza kancane sinemqondo bulletproofed abanye bethu guys nenhliziyo ezi-bulletproofed futhi akunanto ongayikhuluma akunanto ongathi uyayenza mhlawumbe ongathi usilimaza ngayo umqondo noma inhliziyo yabo thina mfethu omunye la emaningi nalama-comment uthini but you inspire me kakhulu that's why ngicela ithuba lokukhuluma nawe please uringe nami i-inbox G ngitshele isikhiphana yeah bafethu abafisa ukukhuluma nami uma kunento ufuna ukuyikhuluma nami noma kunento ufuna ukungibizela yona ukuthi ngize like mina I'm big with public speaking hlangana nami ku-inbox udinga ama-services ami noma udinga advice or whatever iza ku-inbox yabo leyo nto leyo so ring yabo but nje ngane zakwethu ngicela ukunitshela akekho umuntu ongcono ukudlula wena ungibuka la ngisho ngathi uhlele emkhukhwini njengamanje ngisho kuthiwa awazi nokuthi uzolala udleni namhlanje ngisho ngathi uxakwe omashonisa ikolodo zikubambe phansi ngisho ngathi uqeda ukudlela umuzi ngisho ngathi uqeda ukudivorce ngisho ngathi uqeda ukuchithekelwa isisu ngisho ngathi uqeda ukwenzakalelwa yini umhlaba uphelele lapho ngisho ngathi uqeda ukufelwa abazali umhlaba uphelele lapho there's a lot more usengayichase ibuyise futhi injabulo nothando enhlizweni yakho ya understand nokuphiwa bengakuboni ntwana yami ugrand yabo so nje nganza ukuthi injalo angimthande nginishiye bafowethu ngiyophinde ngokhanda omunye live njengoba ngila edladleni safuna ukukhanda i-content ngisafuna ukunikhandela i-content guys content angisayikhandi kaningi manje azangazi why and kumele ngibe mningi kuyo enye into bafethu kunini ningifollowayo cela ukunitshela lento sizoba mningi ku-YouTube manje kune-page sizolipromota page lami la ku-YouTube ikwankomonde yabo kwankomonde
yabo. Yona into engiyela ku YouTube angifuni ke lokuthatha ama selfie kanje kuma video bese ngiyoposta lapha. Ngizonihlonipha ama followers ami, ngizonihlonipha guys. Book i-studio, hlala phansi nge-equipment e-professional, nginenzela into yenu, ngiyanika ku YouTube and ngizoba nama guest okwabantu abangekho famous, okwabantu kodwa bazi izinto ezingakho omunye umuntu. You understand? Mhlambe nawe ungilalele kanje, ungibuka kanje namhlanje, uyoba i-guest yami kulelo page ngelinye ilanga, yabo leyo. So I think njengoba ngizobuyela eGoli soon, mangibuyela eGoli soon, ukuthi manje nge-studio ngiyoshootha, then bese siyayiphusha into zakhona kwi-page lami kwaNkomonde on YouTube. Bafethu, ngicela uyi-emphasize ke le. Mawuyi-follower lami elingithandayo, by now mina ngabe usuya-understand. Angishugarcoating next. Ungangizondiswa izinto mhlambe ngiyoyikhuluma on the other side, uthole ukuthi into eqondana nawe bese ungizonda kusasa. Angishugarcoating next. Ngeke sisakhe isizwe masinabantu abasugarcoat izinto, abantu abamamenemene. You understand? Ngeke silakhe izwe. So ngizwile bafethu, the calling is too loud. The calling is too loud for a YouTube page. The calling is too loud for a podcast. Namanye ama deals enginawo at my disposal, izinto eziningi yabo. But angichase imali mina ngoba ngitshela ubani bengithanda already content yami ngabe sengikhanda inyuku ngayo, but I know ukuthi amehla makuphi awekho kakhulu emalini. Iyofika imali makumele ifike, yabo leyo nto le. Angingeniswanga inhlupheko content creation guys. So I think kumele ngishaya ispan before ngithola ukukhokheleka, yabo. And mangashaya kahle ispan kube isona singikhulumela in future, i-compensation iyoba more nicer than lento engathi ngigijimisa manje, ngithi ngigijimisa imali. Angigijimisile imali bafethu, but I know it's coming. Kodwa kubalekile ukuthi ngisuke ngakhethwa i-content ethinta impilo zabantu nemphefumulo yabantu. Angikwazi ukuprioritize imali entweni kanjalo. Into kanjalo angikwazi ukuprioritize imali, yabo. Thina uzoza nini ePiet ngoba ukulive. Ndoda. Lapho khabo time ePitas ndoda angazi ngizoza nini, but sokhuluma ntonami, sokhuluma mase ngiqedile lezi zinto lezi zala online. So ring, yabo. Bafethu ngithanda nonke and I'm looking forward ukuthi sakhe i-channel eyoba life changing. And kunina bafethu enisangilalele laba ba-105 enila, ngicela ningenzele ifavor ngani zawethu. Kune video engiyipostile ikhona la ku content yami la ku TikTok bafethu. Kade ngihlangane nomjito wangasekhaya la umdu one story singishaya enhlizweni, owabuyela esikoleni wayenza ugrade 11 ena 26 years, waqeda umatric ena 28, wahamba uqede na 27, wahamba wayofunda. Une degree manje kwi-Bachelor of Commerce, umajor nge-Business Management, yabo. Ngisazi nani ne-economics in, yeah. Une honors again yakhona lapho, you know that. So bafethu le nto ngihlaba umxhwele and from ukumazi kwami umntu bebahluphile ndoda. I-character umntu ishintshile man, well-mannered guy, smart bro, smart, yabo. Umjita ngiringene hayi dog, hlaniphile yantwana. So bafethu ngicela ni-share le video kwabayibonayo nabayibonile. Ngicela nizame ukuyishare as much as possible. Ngiyafisa ukuthi ifike kubantu abangakwazi ukuthi banikeze umduduzo usizo bafethu. Umduduzo ngiyafuna ukuthi abe isibonele ekhasi lami ukuthi imfundo ayikhulelwe and konke kuyenzeka, yayibona leyo nto le. Ngiyanicela ngani zawethu ngomoya wesonto. Inkosi ibe nani. Ngithanda nonke. Salute.